Jole Sha abirari umushimwe akaba ari gushimwa birakunda kutendereza benaza kubashaba bena twatanze hamwe tutendereze haza twakirana ubwo ubashama nawe umwakire aha basabiseji eyo kushabira abafamile na no kubahumuza n'abagisha bamustendereza haza twakirana kwaya Yes, mwebare mnonga kandi mwebareje igicirize twaro kusogo yakire bamushirwa bitubona bashabanitwe kandi bisha kumuriza family n'abanisha no mwemere kandi abishema bari yahabona babaki mwemere na family zanyu nibabo mubakire kandi baterega rukambo n'abanyina twaro kusogo kwakira abacebezi betu kandi bona babaho n'abanisha ba ahimbe kandi ahimustami mwemere haza twangiro kubaterera ngaro akaba akaba bababeheye no gabika tubaterera kama sigo n'abanisha bangu abakwaya abajentera barwo nimwe mwemere kandi abishema bayaha babakire kandi babaterera rupango abakwaya bebare kana abanyita kusaba abubona abebyo mutetesi abebyo mutetesi abari ahandi mu mwemere tubakire Thank you very much. Abakuzi betu answer amenitwe aliyaha yemera barasaba kumwakire muterengaro kandi ubishemwe atigatirwa ubuzima bw'isenya ryaha nawe mwakire kandi Reverend Amruza Twere aliyaha nawe n'abamushaka mwakire Reverend Geti aliyaha n'abamushaka mwakire kandi Reverend Joy Bemerine nawe aliyaha mwakire kandi abandi abasanuka bawe aturiko ni umukereka cyangwa kwisha na isha kwakira okay okwa himuri kwegere abawe bona abawe mwega himuri abasabire saideji nabanisha bamwe na mwemere tubakire babo baterwa ngaro kandi na human resource wobreresi wetu wabakozi b'imari nawe ayemere kandi nawe kumuyakire wogo mukamasigo mnonga kandi imoko hariyo Reverend Father yaho yemera twakire umwakire n'ubwo kama abatarisonja wetu akakutendereza kandi tusakatendereze n'abanisha bamusime Venerable Reverend Patrick Atwire okwitiriza service ekabaho n'abanisha bamuterera rupango mnonga banyovuga kayo zabuze umuntu atekerezo program kongo kwitiriza ekabaho abishemwe n'iki cyambo mnonga kandi nawe ko service ubundi akashyirekire yewe n'abakazi banje abatwara konka okwitiriza kandi awakagaruka kabaha n'abanisha basebo ngo yemere kandi abishema babakwakire kandi bakuterera rupango wewe twaza kutendereza nyakire yebembere program eji kandi aije muherezo kuzindaro bena kansira kamasi tendereza Yesu
kama utasimwe Dr. Mucho na kubashira kwebera program amazina ndi esiga Alan Kabasta kananye ndamukama mnonga kandi kakoraho ka president wa Fathers Union abo South Africa n'abuma benanye najya ishimerwa kubanyimwe n'utware turi amabusasi no kushengekereza ndasho kuzika no kushabira no kumuzeka ya jure isha bweni tija kutoza sika kushisha bwire tija kubanza n'umukoro gufitaho muri ashanduko ya jure isha nakabonero ko kusibura cyo cyo kubanza cya kabiri kubanjura abantu abo kabareba cya kashatu toreka ngo abantu abo bunda batabimuri aha bunje bakabe bagandira ko batabicimuri twanje nalisangu nabona babaga bene wale waje tunagamba kandi batabicimuri twanchoreka ngo kitashikiri so twaza tuti tujya kushaba sorry for that tujya kwikirizana tubanza Banet akurataho Philippa and Armstrong akurataho Pate Naturinda and family Rita, Janet and Bailo grandchildren and Uncle Reverend Uncle Muhumuza ngeni bashoma kugira ngo ubundi wakubasa batakwemana after w'ikirori abari alert abo bachanti yashaba to be brief tubase kutungubwira buhangu bwo kumuzira bwo mukora umuhangu wa leta bweno abantu abo bashabe iteshongoro then twaze tutyo Banet no mutabani when sorrows that is Dr. Philippa Armstrong
Pande na Tulika and family. Then we go to Hotel Vomoloji alina ffe ku Sama Uganda Media kutusinzira okuba nga tukuweereza live ku Facebook. Mama waffe ali mu kuteekebwako ebimuli abantu ab'enjawulo. Abantu ab'enjawulo bali mu kuteekako ebimuli nga bamulaga okusiima oba nga balaga emirimu emirungi gy'akoze. So kyekyo ekiriwo baganda bange omulungi. Tuli live Mbarara ku church ya All Saint wetuli okuba nga tubaweereza ensonga nga bwe zitambula baganda bange basebo ne bannyabo. Yamusha family was a Kabalita family. Kabalita family. Kato's family. National Unity Platform representatives. Thank you for coming in time. No. Mrs. Elide and in-laws. Mrs. Elide and in-laws. Then Rose and Olivia. Melody and in-laws. I see you. That's it. I see. That's it.
then abapanama then after abapanama corner kick yenetenekanisa corner kick abatuuze bakakiika abatuuze bakakiika family yawanaliwo wamanya Ronald because I can't which you kids ebala batuuze bakakiika naliwo wamanya then the mother senior sister mother senior His child of faith, because deeds may no secretariat. Varia barbarization, Mr. no number subscription, then let's have no secretariat. Ya ishaba baituni chikurudisho kwa yacherwa tutakayichirize kanisa ya na butereevu ali okusama Uganda Media Facebook page otusinzira okuba nga tubaweereza tuli live mbalala ku All Saint Church wetuli ne mukadde waffe maama waffe ate Deputy President w'ekibiina ekya National Unity Platform Maama Jole Mogisha mukama gwe yayise eyavudde mu bulamu bw'ensi eno so wetuli okuba nga tubaweereza ensonga nga bwe zitambula wetuli okuva kosa jjo wetuli mpaka obudde buno ate nga mpaka azikiddwa tugenda kuba tubawa live updates Angoka Wesa, then followed by ANT Barara.
abantu bakyagenda mu maaso n'omuteekako ebimuli. Ekyaki yonna ejjudde okubanga bajja kubanga basabira omwoyo gwa maama Jole Mugisha. So katubikize katubikize. Thank you. Abantu bakurana cyane n'abantu abisho. Omuntu atandika abategesha kati wenda. Shemeza anti bamaze so thank you. Watch thank you for introducing and saying bye to God. Hata kwa kufanyisho kanisa bado ikapigwa jambo hicho. So mbebane wakosa ya kumanyo ijamtera mu watatana. Thank you, Brian. Nakubasima bw'ekyo kandi nyenda kusima ekanisa omulundi okutwikiriza okukora ekyo kandi tukabona kandi nyenda kubasima ahabw'okutukula omubiri mukize twakire some speeches kandi tuza kukora twine speech nazonka kandi twikirizana n'abagambi ekyo ekihango tureba kukirekanisa cyo cyatwitaha etwumuze nyenda kubamanisa okugamba okuhango bija kuba obwakatano bangira ngo amubuza umulisa wa yadwakomerwa kandi zaba nanko cyamukize tukiza tukiza anko mubuza tabshaba so then there is a question shaba hadi kwashira chachi nokubasima atukubitero mu chachi abo kuba chachi bori mu muhamba uruga umwami yaza bakira batasadi sumuka mwe bazyo kira batasadi sumuka baga kabati kizitesha batesha hazana kandi tushirime
abo kuba natwargaha tuzagara kumuka kaceka iyo turagarike tubarara bakwabaduza kutwara icyakari bakuzikatula kuzikorwa gatanu zonga nenda kwakira abanyabuzare bitu abijaha tenda kwakira n'abahanama urukundo kurukanyu okugije umukasheshe nawe kuyakira nabo byaza trip so kama muwe babazi tenda kuza kwakira abazire bitu abaceko kuba tuba tuza kuzika na byo bariwe n'ingo twabashi yenda kwashira banywani bamani banywani be mabinji bari mwemanya twabashira mani sasa leo yazo mwirwa zibora bakora ICU utakuziza abantu benshi kureba uko abantu bakamuramba twenda kwibaza webari ushaka kwirwaro bagaragara mukamkurata mubira kushimishije muri wadi anisha yawe nami akija muri bara ari 1980 azo kurwo akuzira mwembe mwingi akana kurana kabineti yakora bara district akakuzira mwembe bara district ndashaba mwira mwari twasa twabaje bari kushi akabaho business leta muri bara kabati mwepuka yembazi umuhandi we yatwatunda ho nebukade mwena bashuzi mwena n'umumanyi abamba wabashira bo bari kwisha nenda kwakira abataka bakasheka bakabyama ati tukirimu Mami, I had a competition. So in the competitions go on. In another year, Turachira, youth representatives, whoever the commander money, Umberaho, Cecilia, can't be seen. So in the local nation shimwe akwai misira ko ya da dama shi ko kula da daru ne da kai da nation shimwe da kai shi misasa ka falle abu kuba tuwetire tukura bana ma ha social media kadin da ku ga hadisi tukafanya ile kutekeleza ya social media tukicikana kumanya abo kubati ibyo turenze batishonerwa tukumanya binaga abo dafu da family abo kuwa kuyagabira kabira kata kuba abo kuba kandi tukafanya tukiletsa tukiletsa tumanya ndio shida otherwise, nina nabashi